Ja sam Platenica i mnogo sam srećna jer radim u prodavnici Šopnjazva. Samo da vidim da li su svi tu. Sezona 1. Uiii! Sezona 2. Evo nas! Ali ima još jedna korpa. Da, je to mnogo drugačije od ovih. Idem da vidim. Stvarno? Dobro. Sezona 3. Stvarno skroz drugačije u obliku naših. Ovdje je ovo ovdje, nama je ovdje. Mi imamo ove rupice i se ovog oblika, on ima skroz drugog. Ima provino sa sjajem, nama je samo ovako. Ovo su naši novi Shopkinsi. Ura! Ovo su, kako se zovete? Ja sam Mixi, a ja sam Maxi. Mi smo najbolje drugarice. Zaraz, vidite. Ja sam slatki sandvič. Super. Ja sam tortica. Dobro. Evo, sada sezona 2. Ja sam sapunčić. Ja blender. Ja sam srce. Ja cheesecake. Rainbow bite. Sapun. Biber. Subs. Alphabet soup. Eggy. Petruškica. Karminka. Dobro. Vi ste Shopkinsi iz sezone 1 i sezone 2. Upoznajte 4 nova Shopkinsa iz sezone 3. Ćao. Baš smo sretni što imamo nove prijatelje. Da. Ćao.